Ia o te o folo fa fa talo fa tu sa mo lo mai mo ka dei foi mai ngala fia fi in o se folo ma le tonu minute le o te nei le tu la lima I le tau tu fa wa fo ia la Blue TV mai se o le tato proclame ia o le Monday Sports Talanoa po tato talo to fo yo ta alonga ia falanga mai so se ko inga ka alonga ia le ama to Talanoa ma fa so ai fo I le nei so ko fo longo le tautua ma fa wau ia ala televisi fa sa la le Bluwave TV por ngalu mona o te fia fa talofa mo o folofa fa fera ia tu fo ia mo le malu sa mo wo pa anga mai ia ila to fia bole ta ile nei fo ia una ngambi fo le nei tautua ma o te malawa ia fia le te bai mo mai ia fo le ta for gerope fia fa talofa mo folofa tu lo to ia mo lo to malu e le dai vanga o le fia ia o le fo o to sir mai ia le fo no fo Yesu ma ngololo ia wa fo lo manto va se tolu tu sai fo io le tawa va bei no le nei programe ia I unga reporti tala oto ai me se fo o le vaenga e fa lo tele ma fa malo si au wa tala ta longa me sa tupu o lo tupu o le a tupu le ngata ni usile nei o le lalolangi a o sio tato tu pele I Samoa ia fa tasi fo lo nei to ina wa fo ta longa le la kapi le to fa loina ia lo tu tau le fio ga Aumua to vaenga senta longo la wilo ale tato manu Samoa ia lo tu ang vale o le fio ga le presidente o tamatua yo le manu Samoa le fio ga ia Toleafoa ia Andy Aiolupo po ane te lea Aiolupo pe yo na lausi le fia ia le numero se furu bale lima full beki longo a foi o le tato au le manu Samoa ia atalo vale mo o folo fatu I lo fio ngale presidente o tama toyo man Samoa ia a o la sunga fo yo lo tawa me ina tu la fono le malo fa ye le fa unga pe lo ka sisi pe le lo ka ngi yaso ma so ma u te le fa sanga le fio nga Aumua ma lo se fo manuia sia alo ha foi Samoa ia mi lo so ia Aumua ma tatu por kala masani o le Monday Sports no ele leva quale o ka koia so fu ia lo falo le tua lo mo penso I fu ma o lo fo ila lo so fo ile ka ko poka la me va pelo se au mo ia me se vol fa fo ana me Samoa ka lo va Samoa ia ma lo va ta Aumua ia fa talo fatu le tapu ai ngol tato tunu Samoa nei tu la le fiafi ia le fo tato felai fo lungo fo yo o nei po kalame ia pe ona fa pena ona fa la ulunga tu fo ia fitalainga ia asiata ia malole se fu mo malangi ma asiata nei asonga fu ia nei fu tato tu fero I martato trule lo fo malanga leo le tua so fu ma tal falava ia tato ti tau fai fa talofa ma tato tau fai fa malo I langa leo le tato ma tai siri le langi e le tari tonga o lo manuia ma vai lo ke ne wala lango ba ki mo ngi le fia ava tuna langi le leile aso a le uta ia ko to o le asa tau fai tau o mo ona I wanga fa mo yang ola kanga lo yaso o ka fisiri ni do pula to la fo lenga e sa o ele se o wanga fa mo yang a le tele la lenga o le awala fa ko ka kaulanga manguiang I me fo I ka ke vai ia ma ko ia la foi fa ko nga no ma ko fia ia inga me apu tamako pisi ai ma to ale via ia la fio ai runga o ke ia la fa au le pula pale ale ka kile ko vai fu fa ko ava ai o yo le o sa mai ele por yo au te fai atu ia wala ni nai vaenga wa pepeti le nei taimi pe wa totongo fo wa e pa wa ia o fa ko anga e lima ka usanga o la e ko ko nga winga ole asa upina ngalo Aumua ye ko inga fa ko anga fa pe lima ka usanga nga or kaulang ko kamanga ni mo ka usanga ala ka nguru la vai yo vai ver kamano ma ko nga au su kuai janga ma umbanga e usur ka nga ala ko kamalo kula lesi fa mai good morning plantation wasau kama moi nga ke ya dunga wasi fo le la fa mai good afternoon plantation ole alu kama ia pena menga ngi ka ko ya atalo pala ngal le yo le tua
mai le fai unga nei vai aso ni talonga a me se foi ona inisio vai nga sai ai ia poni mea mana nei an tupu e se mai foi kalonga angi mea manga ngai ora ngai vai aso ki va so nga kupura o fionga telefone ia manga ia o le vai foi kalonga I kongo le fanga solo a musile la kapi ia soka ia pe ole o inkalesi ia kanga ka le lunga le World Cup soka le wai ia mali sao me oskari oka isen manga ia foi o kalonga mata utia mal maka fo I la maka ngal so ngi fo I longa va Samoa ola ai sen manga ia le fainga ia le kimu al kalanga mal ako kangaka mal kilo ka kalma ia so sen kauki tole fose taimi tatou masia na yata ma highlight tole opening a Samoa o se me winga esere le o langa mai mai tau atu ai toi foi mai ai le tatou Talanoa fa sama noa ile o ile au kengeli inga e kapua I le ngi FIFA I lau fionga mo se ya sa ta poi foi ala o tatou le New Zealand ya ai peta o le famuni o Afrika la ne sa o kau kuli loi ya ke o kungo le famuni ngo la o Afrika pe la le o mai tau tu le Australia le la kako kuri nga pola tulanga e mana fo tulanga le wela o Australia to mai tai Australia taru sia ia e será au ia o ila au Spain ke loa o o tiki a mau I mala punga I lungor fa alo matou fa ke I mantu o so to ro ila ki su maka mai le se mile na faila lo Wellington ni la so la muka mai o kalo ai mana tua langan ole tala ole mafuanga le o titilo tunga America ma Netherlands sa final fo ile wa fes wi e so ora foi le Netherlands e tele na pa mai lunga finals e o tamata pela ka kilo foi le tate fa tu sa ta un fainga na tato au mam Samoa pe o ngi me finals nga lai longo ka po ia Spain ele o se tulanga ini so tanga va pe foi le pe ngo ka yai o ka kalanga fai pe le ai o la uia fa mo na avele au ole underdogs fo ngat o ke fai yaku la scoring ko so mo kul lo inga kwa no sa no ngale o mo ngi langa lengo fai ka o le ke mai ka o kuma mau ko foi show si o fonga fo le sa e o so lunga ko ki ka lo o longo wingo le o so gan ka fo le ya o e pe e ke le longa ngo le winga wa lenga pe se ko o si le ma ke ia ma ka le ka ko e o lo ka longa so se me ala va e fai o Australia mangimisila pe ia e fi ngawa pe fa penga la val milkingo le me ele ai o nga solongo o kapel soka nunca vai ki ma nga ia lo pa ka ko Australia alo sa Australia ka ko support malango Australia ave uma Australia o se me ma nga kele pero me foi e o le kalonga ka ki se mai si me ai ave lango mo kalonga mo tua Ore si tulanga fole I talonga ia na fai le na o tunei quarter finals ia na fai. Le mauangi e koe o nga koe fai mo fole ole o shoot fole na ole o ele fai ka ke mo ai e ora na foi pe kusa mo foi ai mo kusa foi me to luna le no fai atu vai lupo e sa no mato me con una le ngale punga le lunga la no fika ia la fisiri le e se ana le pe ke punga ai ma ka oli foi si foi asiata nga o ma kua fo ngale la ka alo na to alo fa na we te punga fa pe to la po Ola sa ko mai ko le fo ta lo matu to chelo e ma ka oli foi no tanto por kala o le ngal ka ko kala me o ko kili masoso ai o soso ai o ka ko fa nge po kala ye ka ko alu mai me io o ta via kula ngal me ala o me ngale ngo punga o ke fa ko kamia ko fa hipi fa me uli le nga ko mo e tu tu nga va so ya la shoot out Australia ma falang kalma ngai mo ale o fiku kan ka kiki foi ka ki nga me mal kulanga foi ma ka lia foi por ale le la soka le langa ko o lo me shoot out sa lo la ko kiki por que fa longo ko le pressure me o la officili la manga le langa ko fe officili la e se kula fongo foi le fa sa nga fa pilia la kiki
I mei o kiki o free shoots for ia le muri pa fe wale mo se ai le su e lo le malo e ma fainga ela ku fa sera wa fa ko a sa wa pe te ala tua sa sauro ma Pea tula fono ele fai tulanga na e ke lua kuloa sa o le pol ele ma fainga ele fainga ela ku le ka ole mea ia ka ko vai uma ia wale I lau run up for le kelo e kiki po e pule a o e pe kela ku e ku e koe wa vai fale I mea ia fa so ai sanga sa sau fa kanga sa sau ma ano langa ele ta longa mo no va ai wale pa na fa sala ta male o Messi lai no Messi langa menga pe nga la ku fa fuar kiki se era kipa ai fa to a sa wo fa ni wo tele tau sanga ta wai na ile men to e fa ile free kick le le ala na le tate vai tu ai pe fa sale obvious e wale o le mari fe kula fomo ia wa kula fomo fe soka e mo ka le fo I o ko kipa ma kai kale kiki e pau ala me account le ke mi ama o le pa I o lo vai le polo o a mai se me fai se longa o pa I lo vai le polo kwa mi ngoi fo kan kala wa ve isi ka longa ina ko fai e o mi ngoi mal ko kipa ia le ko ri kick ko fai le se longa e pa I se longa e pa I le vai le polo kan kala kiki kwa mi ngoi mai lu mole ia ko kipa you can move mai lu mai ele ka le vai wa le run up pa isi ka la ko pe la pe ku ia ko e la ko la ku ai mi ngoi ka kala ia mo lo la vo kiki ai so it's all part of the process of thing ole e wala le sa soka ia le fionga Toleafoa o enti ola fa siri singa ko mai me kia o ka ko fa karkara ngoi fu am tanga le vaenga le tato ole ala la usi kai di fa ko kipa pe fa pe ngai o ele ke kipa fa fenga reading mai vai orga karel asa wa ku a o fa fe vinga sa ungi la punga ole la punga ka makau pe ki punga lenga vale em fenga ka over vadia mai ya wa aka ko ve ngal sul mika iska mai vala ia alcohol ke le ia vai fali me ko kia ia ka ngaka ia ko kipa ole ma vo fo you have to take a side awa wa ese uma reflexes sa kanga me ho ia fa pe ke punga I polala pe ke funga fa pe ale la punga I fa se fo kan kala ki ya me ve ka vai ka mi ngoi mai ele lo ya ole po ferme la ki ya la val mi ngoi me fa pengar ko ki per pressure ka ke ale ki alu lunga pe ale ka fa ele lo le ka ke mi ngoi at the same time o ka fa pe le po ya sa ya mi ngo ka ngola ya piki le wa ke lo kan e piki lo la vai oso I o lo nginga oso ya hablar kiki yo tu pe a o ngi esa que vai le va ve yo e mo vai le so it's all so ele vem ouvir Aumua e si no tau mai malam na manga wa mo ta vo ina mai tai le soka se le ba ga yo fa long long foi le lua fa so vo le soka a o le mai tau atu a o le vanga soka ka mai ki o lua alo a nga ki lo ku fesila a nga o le vanga la ngo ka mai ki I le faingol ka lo ngo a o lo vo le ki lo fa kun ko lo ye lo ya le o ka alo mai ye lo alo ko mai ka I lo ngol TV a le o lo o le nga yo ni o ka ka ngo vo le nga mo sam e ya ma lo ko le nga a le ye vo ka mal nga ile ma vai fo ina ka li ka lo ngol soka ye le ko ko ai le lua faso ese manga yo finga ale kilo fa me lo kapo inga kilo filosofia magari ka ni ma yo lo ye ni fa na wo la ye lo ano magari ka lo ngalo so ka ye fole lo vai vale o ile sa o le fole o vai vale e ka ke lo wa ki si vale si poi o polo mai va usa lo le vai vale va me kama mwenye san me la ma vo ya la kule vai ese me yo mai ya lo fa lo ngo kule lua fa so ale ke lua foi le ai kia wo ngale ya la yo we monia la u tala tai lo ye wa o te lo fo ia wa te lo wa te tau no o le to nga age le ni lo fo I fa sino ya enti ma le to ile uta aro me ni tai mi wala ngo wa fa pe fo ye ni ile ye rango oi fo le si le ko fa no sa ai le ka di me position ko lo filosofia uma ya alo wa ka ngoi ta to malolonga a voi mai ka ko me I no ka ko kala ka lo yo ya la ngale bo fa ve la wo ye bo fa ya wo ka wa ko se mo map mo ya la ta to malolonga voi mai ta to fa solo ta to proclam fa Samoa o le o tau mai fa o lo ali Tasi Market ni usila nei tanto o lo me tau lima ese mai Samoa e pe yo fue ma to launga tuinga matano Bluwave
ula fala ula nifo titi furumua whaapea manifo oti. Maleano noa ionisi o mea taulima ese te filifili mai ai. Maua fo ia tātou tau mafa ese mai Samoa e pei o ia ula mawhee. Whaapea talo ulu mawhai. Ise tau o fiatele. Malau nei lole numero lo o ilunga monisi o whaamatalanga. Le Tasi Market, le tali o longa nao. Talanoa. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talanoa. 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 Talofa. Ua iai foi au nanga i lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou a inga, o lo alala i atu no mau. I don't to be a fear, I'm not be more Samoa. Have a time left your mind. We will see you again. God bless. Jaimura watile o awhatonu le tūla e lima. E le tautua whaawa o lau Bluwave TV me se fwota tātou Monday Sports Talanoa. E le reivanga le whiawhi mātou mafuta fwoi ma le whionga ya umua to o vaenga me se fwoi o le whionga Toleafoa Andy Aiolupo le reivanga le whiawhi. O le anto mua antu. Se kai mi mako koe fwoi mai se isa iri. Ia sokare wadi inge hima. Ai o le a tātou whaasoa mua i le talong i le tūlanga lea wata oto mai ai le pikina. Ma le filifili no le au tele le Wallabies po le au tele Australia au wā le taimiro sanga le ipo la langi. Le toi nā malelaina na ua tau si la fia. Ia e le ngaka ua whaailoa mai. Ua whaake ia mai. Ia ma le tele o le tu ofisili o ai tangata i longa laka pi te tonu lava Australia. Ia ua ai ua mongere upo e whaia ana pe ua tau whaitau ese tutuila ma ape. E o ai lau vaenga i fia predictia ia tofingo au. Ai longa iai masese na sa o le tūlanga o le kapiteni manisio i lantou. Ai se o tātou Talanoa mua o le a so lua fina ngalo ina ua mai o na filifili mai le au ma le tūlanga wata oto mai iai le au a le Wallabies. O lau ia wa ai le au, ia mankulanga le au Australia, ia ke e peianga ko kalngoa makai kuinga fu. Ia o le ipo lalangi le aunga mal famu mo uma kawalunga iai ia me uma porque me foi nge me faianga o a kala o a me fai ai o le World Cup ai ese le me kupu mai pe o ingala umangi lof ka kele ko lo la ia o kala kangaka makulanga o le fai kala kangaka ke mingi ia wa le kukusa uma ia ma faunga ma fai ka fa mari uma kangaka uma ai pawal me ko le fam kalanga o ngol kulanga le fin ka ke mi piki mel fa ya ngol le yengi il ke mi foi le wa mai ko kong ia o la ka ke mi World Cup ia la wa mai le o pe ke le nga fa se a linga ke Australia ngi sila mel la nya ko o kulanga foi o sau ia o ese foi pe foi le me ngo ka sau ele ka ke le mam la mai ka miki ka alu kong le super rugby ma le competition le ngi ka mi ke Australia ia lo sau la ia pe o lo ko ka fai aku va pe le ma ka ku kong combination ka piki ka miki ele ngakala ele fai ngo fie ia ka ko ku foi ele le coach o le kanga swinga o a pe iska malo ve ka ko New Zealand lenga ia lenga coach ngele wa ia te really ia ke wo sui ia melanga e ko fo ia lai ko kanga fai le feeling ole al fai onga ele play minga Eddie Jones le play minga pia o kanga ka ye fai unga wa meanga o kele me o kanga ka fai unga vo ia pe ola ko unga a kupu mala me au mo fai inga male perform e kau i Eddie Jones but o kilo a kola kelingal me o kanga ka ye fai kongo o le Australian Rugby Union o fe kau i ke mi le piki ai ise wa kuai ai ku pe ese ia te rain folly sau se fa wa me ngi ia ma me ia wa yang sila wa ese ma ngi e mo yang ve se ke mi nga mai i swing ale mo le si coach lo black se la ia racer ale fe kau ia wa le sau wala ma ngi se solo mai o le fo yen ma fo sko inga o fo yo le wo yengi foster if a manga ia le
Ia le vola wi kala ngaka. No piwa va fa ngol fa yunga ma mea pe fa pengal la ngonga ai fa pela ngole o filinga ma mea pe la wi ngaka. E fo ia il fa yunga fa ia la kong fa kong. Awala o piki ma fo Eddie Jones. Yeah, you know, Eddie is Eddie. E sau fo ila ia sko inga ia ko kongulanga ia o ngo piki ia. E le sau fa kem fo o a uma me ko por kem ia eri malang selection o ame uma. Ia e pau alme lang ia wanga ia lo piki ia is kamalo fo ia. Malo fa ia Toleafoa au mo ola sau summary fo ile na o sila tu to finga minga le o se au fo ile ma onisi na yo player sa expecting ai o ia ole a fil mela o Australia. Ole ia cha wala to ia umaronga piki mo fili fa ia nga yo o la wai fota to wai ku fa kasi la ko kat kunga i po ai lava ka mai ki fo i war pel ko kele o si o la ula Australia o la ko World Cup mo nei ia una to ia to fo ia tato fa so fo ia nisi fo tato po kam to na ile sa u fa ia ku lava o kele o siwainga lava kamale o kupa le face fight ona i la o titilo ola e makwai ia ola to ia o tulanga na ale pe o tamale numero fitu le captain kupa o le kina o fa o surprise sa u ile o ile mission kamale i ona ai o la varo o fa monu dia pe o le tulanga na le fa feeling fo ia le fa iaonga ai a taula to ia le o si tulanga le tula ile au le stadi to telefono Bluwave o ina le to ia ile fesui inga fo ngale le o piking ole au Australia o no to tele ia si fo la vele alo Samoa sa kapteni ala to ia ma nisi fo yo ole tamatonga le sa senta ia le o famlu li o ina le to tele ia swing ole fifilinga Eddie Jones ia tatonu fo ola na volo ole leile ole fo yo Australia ole fo lo fifili Australia le properly tabale o le prop fo le tupo ia Daniela ola la fo ile o longa na malosi ai vai kwa la e fo lo ia le fisilinga fo le tula ia tonu o tu ia ile taimi amata ile ipolola bua a tole malosi ai pe o tulanga na o toe pe foi la le senta le o foketi le o vai fo koe fitfili mai ma ona o la vele tamatonga le sa tonu le senta le a folia ale wala pisa ele tatonu foi la fengta tele le tulanga le la foi lo tele mai foi o lo fo tato po la le o longa la vanga ma tonu langa ai so no lo fega mo to tu fo le tato le sile lungo le screen o sile mai fo malo le tu sile nei wa fa fe tu la tu fo ya uta fo so fa mo sile fiele to tele o nisi o tama fo o tangata fo le fa to ata alo fo ile ma o Cup mo ia se fo le to filia sile tu nei o le ko kele la I think this is one of the most surprising thing ile aule o fili mai nei. Awai to titia fo ese tangata na va ia to ta. Ese le si to tele le o pe fo ila le like so sta mane o pone fa mausili le o matu tono le au. Asi sile le fly halves. En al tasi ka kare wan ole tasi le vai ngano jelo ya pena to fat. O ta ito tangata mai tau ma mon ta ita longa mtu longa fa pena. Ole playmaker le pe o tu longa fa pe ole fa fonga mai ia antele Aiolupo. But ole o ke vai ku ngal fly halves o ai la sesio no pa u ai in case la ver kamalea o ise si ma fai o ile lisi le nei wala ngale wala ise kupa le ai se lo le sio nisi foi le sa peina outstanding mai le time o le super rugby ia nga skamale le fa hipi foi le o ka mo kore na kata ia na ia ole la te o ila se si ono pe ile lua sila wa o roll back lines betul lang fa pena o ai se tau na fall ia just in case ke wala ver ka male me fayona step up nga ile aule ia ka ko va ia ke lisi male au Australia le piki ia e pe ang va ia sa le o fly house nga o kara ko le ia ku mai la ia ke pela ro plex ka kalngo ia ko ia face 5 tanga ka ia o le vengan thing cover ia pengo fa ko ese se uma ia formula fa ia nga mala ko kilo malisi me fo ia ka ko kilo ia from now makaulia iska longa ia fa ia umali o le boka o melo entry that could change the whole landscape for me
pe ke ua in kan la vevea I came in between now ma le World Cup ia vai le usu ia ko ai nga ia ko kunga kongo isi players I kulanga me pe ai o ile au mo me o kalanga fe o le alu sa mo pone fa mausi ya o ka me ki le fa mo nga yo nga vango muli ka longa muli ai au piki a pone ia esse ma nga ia pa alo ka me ki on kwa le ia so fa malo fo ile alo fo sa mo malo kulanga me umala Malo fa tai mi tato mai a wili ili na yalo so tato tu ule wala ko making ai si tato mai le si mata upula walunga e ngunu wele kel ai o matua te ia fo le to tele to fina ma fifilin or kapiteni ole au sitalia even myself o telo fo ya te olu na mamao se ma fau ole fia le alo le o so tato tu wala le o fa lo manino mai le afia o island la to tulanga o ngake le making ai le World Cup squad ai saur picking o le o fa manu ye ina ma filifilina le alo tato tu no usunga o scouting now no mata le fa Talanoa nga ma le press conference in off sitting ia Eddie Jones in mafuanga ole one of the things nga la walunga mai te au so nga Eddie Jones ole leadership al tamale o lana leadership nga ke mai kawinga o se tangata me final au mai ai to tonu le au bring them together in unity e Talanoa fo e Talanoa well ese coaches matula fa pena ai fua I taimi ta alo o le uso le ai tele na ta alo I mafaonga ina mole au le Wallabies hardly I've seen si uso le full games e tele na avatu to tonu as a substitute for le kamaya nga le wa masoro mo me am tu no pena ai ole wa avea congratulations once again ole aso lua fina lo le filfilina me se fo tulanga il fatte ia il filfilin or captain ya ole tulanga na ya fa uta tonu foi le fa ya ola na ia le captain ita tonu le to filingia tulanga na ai o sidin chao ya ole Aiolupo le tatou pa usto a te tula I masi sto le wa fa fo na tula I mane ya lo tunu ye fa o wina ale o lo manu ya la to a te tonu fo ye ta o tamo fo nei a te vai fo le lo stanga fo le tautala a pe o timsano tula fo na o tilo ole yo e ki kilo kanga kai lo e kaukala nga ruenga pe o tulanga lana le te vai fo a le fo mo world scouting mo lana ia anga iluma wa te tonu foi ola e tala vo la vana ia ala o na titilo tu ai o te masano no le tulanga fo yo le loka yo pe o inana o titilo ele fa ya o fo ile no fo fa captain yo nei alo le tunu inga wa uma kalo ia will for Congo competition for le super rugby ia sola ke mi venga pikio le kiki nga piki fa wala pi ia nga faile singa koma le nga lo ka lo falang ia ma kauli fola Eddie Jones le nga coach inga ia o ke lo nga le nga ile e kilo a Eddie nga lo ai fo ia ma kauli fo ma nga lo ai fo nga ka fa longa fo feedback fa langi ma ia wi ka lo ka mix o mature le nga ka fula ia ka ko vai wa selva ia ku fafu ko kongu le au ko kongu le awai ko kongu makulanga me ia nga fa ia ka ko ia il fa ku kuanga fo wa ave ngi ia lo Samoa ia me se fo o matua ka me ki ia wa ka minga makai ia me voi me valera e pa ia wa o le o kulanga me wa makua fo ma lava long si la fia il ka longa ia le ngaka nga ko livo ka longa on and off the field kuangi fo la kulanga langa ia va ingo players male relationship of players mo ngo fo ia fa so kai ke lo singa me a nga kire la va la fa e la kari malo I mai de mo eta ole tulanga le numero se fulu auskali ko kasia ole te o tonu o ia fo ina to mfai ona ka vaina ia le fly half pela le tamale le o Andrew Callaway o ia na tasina tanga te mfai ona ka vaina tonu fo ia fo I male tamale Isaiah Perez le te titilo e senta o pe o te o ina fo ile se fo ile le fainga le to ina fo le o langa ia le na tonu le va Aumua le na le na fa tula utala o langa sao
Tatu Talanoa i tūlanga o le ta'alonga kiki. E le leitele ia a ole wali ia le back lines le tūlanga foi le ole ambailu mo le polo i meo dangerous zones ma tūlanga fapena. A o sesinga ka alo i le first five. E le o atangia mai ai lunga i o balanga e pe o me vilele e moni ai mafainga kava ai le mafainga full time mai i le to inga ia ai sa o le loai foi fofu nga le tamano pau le maenga o le te tiro atu. E lau lunga mai le tofinga o le aulea. O le weight. Faisi ma mafa manga ya ua. Anta tiro nei fo ile back row ale aule ale wallaby. Ia mata maloka. Okay, lo orka ka piko i umi ya na le sole i au umu. Kaka lele o Richie Arnold. Ora metua umi ya orka. Ia fa solo uma male ya ilanto uma ma ya World Scouting fo ile se tamai. Tangata le matua mawalunga. Te lo o le o filifili a foi le au ma fai ona tilo le fai a onga counter inga le like so o en ai for your South Africa. In terms of kingo o le Northern Hemisphere. Matulanga fa pena. O le siri muri tau tele ime ese ma le tulanga ia ile au le wallabies. To tele ila to Australia. Ya le ai omi mai fa mai e malo si ala to au le Australia. Ai eses enough e ongo making le faino e ongo malo ai le o le asa lua sila e se foi o le polo e sala falafa ai there's no harm in ile va vai mamau man tu lango tapinanga e o se au matuanga va mai lan te manu malo ina le tamu sango le polo langi le au le o filifili mai le songa fea da so fina ngalo Aumua ya a fa pe sa mai Australia la to puke sa e foi la o i au ro pe whaingatala tō pūpe le ai. Ale au skariam kwa le al au le stadia le wai ai. E iei fote tununga e paua nasion pe ia e kau whaingo fie le pūle sa oi skari. Pe o nisi nā tūna funa e au titilo ai. A sao mai au hoi e whaingatala le pūle tūna pena. Ai au at fula al quarterfinal semifinal. Yo ina e tauna. Ale au stadia tatunu e telefo le vanoa e o to stadia ile suenga le champini. Malo, faftai, Toleafoa. Ia le ia foi ma ia lau ia e fu ka ko kilo ma ia ma le ka ronga i woma. Ma pe nga fai ka ko na lai singa i kulanga vo le resort pe nga le po la lava kulanga me. Pe ka official World Cup cuz ai ma ka lo World Cup is totally different beast for le kulanga wa on the day foi. Wa au ngia Australia em fai nga la kwa maro le World Cup. Yang nga sui a ko la voi le ia le kilo mal vai ia e pe a me fuaka ko ai wa pe o fitness ali si me ka ki kilo ki le ka ko nga expose me ka lo malo plex me va pe nga ve nga le 20-30 minutes ia ka lo so 80 plus minute game for le kula nga ia ka wala nga ia lu wa Asia tau le pole turanga le tau fa pole ai foi ia Australia. O la ko set pieces. O le skalamu mo line out turanga pena le ka ko ki kilo ka lungu buli le ma New Zealand. Mo ia ale o le channel play la ko ia ma le la ko inga game plan ka o masangi Australia. O le sao asio ngala velanga. Ele o malo si le ia la ko set pieces ki mel ka lungu. Malo faftai, fatalo fatu songa ile faya ongo le tato au teito fito le manu Samoa. Mule nga tele friendly male mai mo mai le nevanga o le fiafi. Yeso me so no advance forward. Wa fo ise tanto o tonga mali tanto update. Now, o la officially le o te fia officially tu lava. Ele o au. Ai wo mana tu le dite mi so lo finga. Kulanga ye ngisi o tu la fono o ta oto mai ai. Ia ta longa la kapile ne vai tau. O ngisi wailanga sa oila usau noanga pole afo le leo se ka penganga one red card or something like that it can change the whole atmosphere ka longa matulanga fa pena ola asa lo mai tau fu ai tula fongo nga ye o ko nga vai ka nei ele o tau soft air le tato ta longa la kapi ona o nei vai nga singa le wa masinga ka mai me wa umi ma te me ta fi ai kai mi se ka refer lunga matula ka uma pena vai ngo so ngo mai itula fono nei vai tau ma compare ai me se fo yo le live o le ta longa ro ye
Ia wal me mongia. E pe ia ka ko au ngia mau sa monga sui ngi me ole tako. Le winga fa makal nga voli le hai tako ma me. Wa pe ia ke mi fo ia ka ko ia wa e pola ko nga tako e ki amalo sia tako la e fe e pe fe me wa. Mo malo si ke e ui la ka lo nga le mi voli. Ia e la ko sa le we mo mau ia mo e pe ka ko nga makangi kilo ska mai me la va. Sui ia kula fongola o ka ua ia sia ka mo meo o ka la ka pi ai ele nga ka lo mala malama ka longa ai e mam lama kula fong wa li sa nga ke fit te mal le me uma ia e ke soli ia kula fong ke mi a longa vinga pe no la sa o o me fola nga li singa me ke mi o fa ia i mo silvia fo ia nga ka e fo si ke mi ka lo foli e ka ke e kala ngo o le nga ia me o le mala malama o le play ai lang nga winga me fa ka longa but at same time e ko kusa ke le foi pesila fo lo mala malama i kula fongo me e fa sala i oe i me abo ke fa ia mal me ke fa ia wal ele va vive i wouldn't be surprised ke le vo yo ka ka ala lo wala pi malo ble e kula fongo e se la ko interpretation me falanga ka unga wifi i fongo au ngi yo fon man sa mo ka ko e ka unga va ko lo fori ko kongu ma va ko ia i fa mal malama o le rock le mele o le lo fo e sala o i ka unga ku wa e ka u lo mal malama i kula fongo mana malo Aumua la so ngalo o le lava dawa ta ua a le fo ua e ta ua mai ia o tangata tonu ale na ta ua mai o le fatala fo mai tato o ia tonu na le o sui e le murianga le o telenga sui e ia kula fongo ia na to si la fia fo ni se World Cup i tau tio le poi ia ma wala ki o ngau rua le anga le da fo le mokuru Ioi, ale le mo le aso nga Toleafoa e pe o manosi o folha o le pu o tama Pasifika le o te ua o tawa o ina sui o tu la fono ai mani foi ia tu langa le o ye nei la wa o ye vai wa la to wa ve sui o tu la fono ma me o ke le ka kala ve ola so le kasoli ia le mo to le fam ko mo kasoli la vaca ke ki nga ko fa lungo ku ia foko ai lo ko usi pai ka mangi mau ni vai kai o le winga la o le tan la fonga le finka le mele o kula fo usa o mele le o kelinga kusa o ka si ka ma ko ka ofi me mal ve ya a ke mi ko wa fa ka o pe le pu pe o tulanga na le o ye nei le o la so la mo ya le kelinga ka la ve al kwa o le ma kwa fa ke le la va o kama wo ngale mo ka le nga ke mi ye o ke o mo le o le si vaenga o tiro e foi ia mo va ai wa ese ai le tulanga se le koinga head clash la foi le o se me fofoina la kama foi le e ke kepa mai fa pengei ala foi e kepa mai nga ngaka ai fe ko ai do ia ma ka le foi e le me foi le famio accidental ia mal me foi intention ia ka ki ke lo me ele fofoinga se ke o kup ai paula va o nga vele ulu ka ngaka ia pe vi faila la ko fai unga e mo ia pe ka pela mele lo ka mo mele ka ngaka o kala kula le pu ela lo vai ai pa u la lo ai mo vai lo na tonu ka sile na vaenga ia nga ke ia la u fa sa la ka ika wa se ko so la pa ki dia de se e o le va na tanga i kula nga me ia nga o pe nga fa ko ke lo ka ke fa kula fo e ma ko ai le i la fia nga ka ngo se polo ka pi le ko ke le fa ngi kula fo mo pe ka ngia ma pala la ngi ka ka le o le se foi ia ka ngaka e lau fali a sa ka alo ma ka vulinga lau fali e li ka alo fa wa ke lo la ke la kwa fa lau discretion mo lau fa iunga o le melen kupu o ma se ia pu pa ke ka kwa la o fa lau fa iunga wa le mele fa pelo la ku fa me ke lo a ke la ku lau fali ka lo ia le ia maka ka ngaka ma ia fa mo awelua o ke le ngalo fali de me sawa la luak pa malanga kuskula fongo ngala fali e ala e kia i la kuskula fongo ai vai skip kia i la fai ko ka alonga e fai e manga o se me le waia fa tu uma enga nga le sa pa e fia ya au se la mele e fia au le bar koleng ai o ki mar se pidio isi au e ka alonga wa pe o ngala kala o le se o kanga ngala fali ngala kapi e alu ka alu ke pe fo melo ka ngala kapi e alu coach
Markanga kam kwa ile lo se me ai alu ngofo mai ko ngo me o kanga kai la kapi. Pe lu nganga fa makala. Ma lo fa tele fila ngalo le sifa va nga e se ro ka fa ngo e ka mo foi le o so mo half back pu ai pu ele loka umi lava. Ia man ko la ole half back nga kai la lo ma ko ki nga kai ku di ole. Ia ele lo to nga lo ai ma wa lu ma wa hita ko al tu lang. Patua isi te mi to ti pe ele make sense. Ia ai u ole. Paule lave ua tau na tau le mana ia. Na ele sau no nga tau tiri o maralo. Le na ia sau no nga I think it was Hansen. Steve Hansen le failang tala la tamai neia. O le mele ye waka u silia kulong fia maka le NRL. Nai lo le ta longa la kapi pe a fa a wa pe ye to inga tu la fono mani sio vanga fa pe. E fa si o nga ko inga sa nga from a person one of the toppest coach in the world. Ale o failang sa nga. O le kaimi ngai pe o silia ko le feiva maka le NRL. O le meka ua ke lo kula fonga. First and foremost, or safety of player. Me mo pole a kula ngal me ai sa ngale mul player. Au isi kula fongo I fengi. E mo kwa ese a mo kwa le manga yel ka longa. Ai mo kwa ola e sefe a ka mo ka lo. Ngai me fo ye o le flow le yel ka longa. Pe bunga ngala kala fo le manga yes ka longa e ka ofi ongi me fai unga. Le ka ke vai ye. I fai unga lo fo le make sense e kula e kiersa. The whole purpose o ka longa ma le flow le o ka longa. Le tupu ne ia talonga le engelangi ma Wei o senga o mo te pole ia le lua kule le face five o langa o laua ia le saule pole lose forward e pole prop lenga sau male pole o la o sao o fikuses ka mai vale ele ko fenko ka ofi sana o lua bana le ka o fo le o ka o ele fa pese mo fo inga wala o ia le laua o kim sanu fo ile a maka fo le face five le a engelangi le I ka longa le wo ka ple la maka ngeo ngo le la fa sala fo ila e pe tu langa la I a pe anu fo ya tu e aso na ile folia ile rough bole male le angole o ka alo ya sola ai le ka ule inka kala ve a ka mingi wa kele makula fo a wa kele vola ka kala ve o kalongo kwal bele mai Aumua a halu ka longo no mo ke iska mai kai mi nga pu ko iska miki le ia fa mi ka wa aka ko vai ngol mi si foi mi bo saule ole wa saule na to le to ko tu la utala le anti o ai le ole si le va en le si factor le what play tele langa road e manga ia camera ai ole slow motion le me se e look worse sai se me ska mi minkia e pe winga ngala kala e fai ka ngaka kula fongo ia e le fai lungo si pili ka longa Ola fai la ko ia fa marier kula fongo I mera lo ke fai. A kaun kilo. Ile spirit of the game. Na ton. Le ngala ingik is kamiki ki makoli ola fo weki la kale sau. Ngala la kwa ola me manga oi. Ola sau a kango fa vinga ko ye pole. Era I me. So ti for the purpose of me ola tackle. When you go for a tackle. E mo ko e alwa ia fanga kala ele sente os kamiki alu ngole. Ia maka uri fo weki me ala ku pekla ne pu ia ala fucking ai lo foi la ia ku mai le ku mal ku mo o kwale ia fa me ke fa vale ala pu ala sa le problem so mal ku lo mo o ani au pu nga fai kai mia wai considering te lo ele si tamata lo pe tau average lo na mo lunga ai fangala kama ke kele ngale ole al ko nga skedi sa fa ia Aumua ia o kurangana ko fanga umol mal yo por kalanga ma ko yo fanga umol malo yo o kusole o nganga le ma ko fanga umol malo a ke kiar ka o ki o ko kia ka ko ka al tulanga la ko ya ele a so foi la sale le po o foi la la fi ka po sai o le ya le isa ko pas le se al ke mirangi se pe wa ver kula fo pe wo me wo fefe fo ka mai pu wo le ye pe ye ma ka ria na a ko ilo kula fongi e asi na va mole la u fu fai e ke va ia ko le wa kuma le lima ma le mela no fa fo se ia fo le se me fo ke pe ia me uma o le pu fo ia pe si so pu pe ang fe o le fo le safety a wa sa kan ka fa pe le week le pu ele mfinga la kulo e piko ia sa kan ka hit e ka wa kulo fa mo mo kan ka pu mai ku ia menga ia o komeki anga o so kemel pu pingi
Ai olo ke mi ko ko lo mal malo si ma me va penga. Ia le pingi le me. Ia mo ko ia halu no le. O me ka wi se fe o le pu. Ia a me se fo kan kala sa wa ke le manga vo i pu ia a pe lo mo nga ia nguki la ia pa e ko lunga ya no ala ko pe la ko ke ia me la so pe ale ai ke ko e maka inga le e pe le i lo fu ia ka no io Ale li ia le murianga le mafua. Na tasi ro winga a fa ye tele ni tanto le fie le soft le talonga e pe ka ula veala le fionga murianga le mele mai pe o yele wa o le sia kula fongo ko fia pa wel ngal kula fongo ko fia i o sanga pu ka ngole ia wa le me piko ile nga ya so ya me se la lo sunga wa le se masanga ke fie lo hai po le me la lo pole so ki kilo ka ka le mai ya me la mai ya wa le me wa ke la ke punga lunga ya ke punga le me pinga wa ya wi fo tu la le pe pinga o ngole o fie ke kai mi wa se so pa ka ku da lo le te mi fo yo e ta alo e me se tu langa ia mau ki ngoa o va kuma kasi full pe o mo ko ikele le we mo mau o mo o ke la iska alo ngai o mai la o mo mai fa fo ngo fo la ka pinga ka alo o ngai me kon ka fila aso asi pa fa ngai ola aso ka e o mo ko mo sa vali me le au me au mo ali sa ka ko au le i ke ale o ko lo ko so ise se me le ka ke ali sa ya me nga we kai ka muri mau ia anga fa ku sa se polo i kua ia mo fa ku ai pe yanga ia ku ai pe yanga ia o ka mai ia ka lo polo ma ai le o fiu vai po pe ya me ia ba mo ka lo para us e nga ngol e ku ai ia ko siringa ka wa ole awang ko chako ko ngol ia ma ai ke arme ai o man ka no nga ka mo ko ngari ku ko ala ko mo ro sauri ku ko ko ba kula ia uso e la mo ngaro Aumua ka ko aule i ke ale ko ba la ku ia ai par pu e a pala ku nunca malo li pala ka ko aule i la voy miki ma yanga pala la vale fiki ala wa savali la wo fiki ka ko aule i wale me las e kan wale me pingil me so ale okio so de que hoje se cai minha pe uma pingue me ko ingo pala pe ku ai pe yo ngare e kau kiro no ngara kau se se to le king ka mo lo pingi me lo ko se kin me ko oso me ai ma wala ye yo la to ma ko ma mo ma pala o tinga ko yenga ho ya ya la ta jo ma longa a voi vai fa wo jan jo programa le va ngare Oh wow. Come God make you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko! So điều số, có ai xem mày sao cũng cái anh chị phạm rồi mà lunch mà okay. Baby, what do you want? Barbecue. Okay. Chị phạm mua đi số đi. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, Auntie. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Talanoa voucher. Thanks, Talanoa voucher. Do you know how much I love you? No. No. The Color Shop in Montevideo can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Montevideo. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com.
Ya, coy pataro fatu coy tili mai o tatou program o le Monday Sports le dei vanga fo o le afia fi pataro fatu le fionga ma fuanga limit le 4. Ya, Alonso. kasi le ka lo le anga. Ke ro tasi le tangata fo I obvious ara mo le haita. Kasi na me lenga mama fai kula fongo. Anga ka mai kua. Me ser tele o chorungo program le dei vanga o le afia fi la tatou mai le tatou manu Samoa. O leo te tilo tu e pei ai batangia mai e mua le tātou tālonga ma ai e lani. E le tātou tālonga whaatapena ai le I o le tālonga, wa le wato e maua le se tātou tālonga whaopopo lea ma le Barbarians. Ai le whaia le World Cup, o le lau tu wawai atu. O le susum le fitu. O le masina le ne au kuso. Ia, le ai tātou te tālo ai ma le au ia. Pano tamu whai o ia ai e lani, sorry. No tamu whai e visota I atu. I le songa I le teita I malanga manager le tātou au foi sua hese tiromia me se foi o le sui teita I malanga ia ma le pulenga ai ono le taimi le fese se o taimi la wa ia tunula ia ma fuanga o te loa ai mai se lo finangalo va ia tu foi le tapenanga o a mea e mo mia kai mingi e na ia lo meta fa na o le tātou putu e fa anto to ai la tātou tapenanga ia toi o seanga ona tātou ano le tamusanga le pulalangi me se foi na toro tari ma watu mata po yatu afana fa so maia amata maia lo fionga le presidente o tamtuai Ia, e lura kalonga le fea le amakal World Cup, ia ka kikiro kalonga inga fai mafiki, ia pangi, fonga, ia kia ia me mo ia ko kikiro kalonga ka kou, fanga solonga mema inga uma kalonga makonga, ke loa ka ko kalonga mafiki I ke mingi, Ile koe whai ngofi kako. Me mo ia. Wa ia kulmanga ia o ngai mea ke waku ma laua o pira. E ka longa fola le mai alangi ma le kapenganga. O ka ua fo ia. Ka ua ia wa o ka longa uma ke lo ia wa wasa ma le au ako. Kwa mga mia fo ia ko ia ka longa ngai. Wa umalanga I mea koe ke lo ke uma mea. So se mea maka mea kick off maka me receive defend o uma le ia kulanga o me e lake e kilo ia. Ia ami se foi ia kulanga o collision ke me faonga o polo ke me ola ko mal polo e se kiwa mal polo o me fai era back mal back line ke me I ko 22 all out attack defend me va penga o ke lo kwa kilea ia nga nga foi ola e ka penga foi ia ro so ia va vasa ia ma mase mal coaching staff foi ia al ka ko au kalenga ka foi o kamit a penga foi kwa manga ia le lunga ka ko au mai wouldn't be surprised if ka ko au e ka ko ngwa e sa ka ko fan lo ko sa au foi ko ke lo a poa despite uma me uma ka ko ngwa yo ka ko fan ia ka ngo vole I si me kwa ko nga au ke lo la fo yele ia la fo yele I la ko e mal ta ke la ka miki la ko mal me o ye wale ya se au le o champing ma me ia ka kilo a fo ko sa wa maro fa tai Aumua la so finangala le vanga le Ya, tau tele talonga ye lua le la ta pena troi tanto au wale ngai ko e kalonga ye ko e ka penga ia ke msalo foi o titiro inale fai aonga malana auwa po ai la to le amata talonga ia o le World Cup tau tele ia me se foi la le combinations foi le o tau su el tato au mai le foeki ia o foi ko lenga ko ia o le tau la na talonga ia lu toi ia le talo ala to ia I no foi ma ainga ia me se foi o la foi nga ringa foi I la foi trophy ia ma Samoa ato lau tapo inga ia na mia la foi le no fo talo foi ma tapo ia faiva foi alum fanau ia me se foi le officer ia me se lava talonga ia lu wa le tano foi se si mal fam no dia o ina foi to ia le ron fa fainta a tarsia ina ia manuia talonga ia ai fata pena to lola ia le mo ila to wala fifili fo ta tonu ta o ia talonga ia lu o io le si mai fo le tulanga tangata ile mata la ia I talonga o le pola langi wa ta o tele le sfuli mo fifili amta ia mai la to la to fia fo le fa le o ai na vai la to o temi fo ni ia o ala fo I tulanga fo na sa ia talonga o matu ia le o umana fifili tato au ia o le ave tatonunga ma tatou fatu tua o ai la foi o la amata ia o la to
roi ta tonu an mena ia ta tonu fo fa ia onga ta tonu fo ia kapteni la na au ta tonu fo ia la to la mata le ta longa mata alo la fitfidi o ina tem salo o au tem na o ia ta to o le fan mana ia o le fan o lo tem na o ia ta to o ia la officially la officially je ta to ye le ta to a o le manu Samoa ala officially foi le lo afionga foi balanga o se la ngona le o lo fia mo mia le mamalu le tunu o le a le whaataua, o le tutu whaatasi o le antunu matama whanau lava Samoa. Iso se ta forkelope. Now, back i tau taimi, sa le i ni social media, e vavele exposure o tūlanga e tau tāpenanga ma me fai. Sa kausu kiwi sa o le pia paki le screen ke le sa whai ingai kau maka ingi. Ai, o le alo tau langona i le whaataua o le me ta o le tapua inga. A Samoa. Ai mesio la lo fai vona yo tatou tama fana. Lo fionga Andy. Ia pea o kakukalngonga ka pokala me ke ela sa ele se vengi vai ke me misa melo social media. Wa ko ki kia kakukalngongi ai mo ngi ai pa po makulanga me ka me o yengi. Ne pe ola so ngal le kio ai ela o me au mo piki o me pa penga. E sui ya fainga. Ai ku mau warfa. La vai ka po inga lo ku. E leila si se ave se al melnga. E o foi la ke mingi ka ko au male ka penga ngale wole i le World Cup. Pole aunga foi nga fenga me mala la ko la fu ku wa ko la ko ma fa. Ai foi ala wi kala. Sa ole. Fa fonga me foi Samoa. La langi fa pe foi Samoa i Samoa mai nei po fera. E pa wale le mea e mai fa kasi mai ya Samoa male ko kasi. Ka po inga kalo. Pola kapi, pole liki, fusuanga, polipolo, sisinga me mafa polalawa. Ka walo Samoa la langi masa semia. Lo mai fakasi Samoa kapo. Mali. Pol ka ua fulanga ialom fanga ula e kau. Ele fa lo kolo lua la ko mafa fol kapo inga aisa wakas. Ol ka kalo fo ile Samoa. Ka kongu lava ya pola lava kulanga me mai il polki ki ngisi mea ma pola lo kilo yo kwa oi anga vale ka makau luma o kua po fiala yo o lo il kalonga e ka ko mai fakas nga miel ka ko pulima so ka au mai lo ka ku waku lo lima ka ko fa wo ave mo moli ka ko kalo sanga ile kua wala al faivo ala mfana ba lo fa tai Aumua, tau vaenga. Ia, moni lei, se tau i o laso. Taimi foi sa mātou tāpena atu iai. Ia, o to tonu le potu le au. E tumu i fe au whawalesi. Ia po fax foi e mo moni atu e ainga o wō mai masani o le tātou wao le mālo, le pāle mia ina aso, o le mālo matangata uma. Ia, e fai tau e le maringi no i mata o le loto e tangi le loto. E maute e whapipi i ruma te tonu le potu. Ia, mato atu leo mātou fai tau. Muia nei aso o le lamu wa avatu le fe au whamanu ia lo ta mamolo tinai lau telefonu. Ia o naso. Ia, e kake whai kau foi lea. Ia, ai me se vo teimi o lea ko la a mako aku foi lea. Ai pe whai le breakfast foi lea. Ia pese me mo, wale magongi ni me aese me mo leo whai tau. Ia, e leo maringi no i mata o telo tam. O le loto la. Ia, o si vai kaimi ua kau le magongi le fia aisai. Ono ua langona le momo le loto foi le tapo inga. E se le ta ua na vai taimi ua. Ia, o nai na vai taimi a matou e tumu tono le potu foi le. Ia, e te ufatu ala ia ta ita upu neua ta fai tau ai mai lea. E le whapea fai ngā loka inga. O ta mo ato ua avaku o le malo o faife au o lotu o nuu ia e mo ki fai kau umai o kwa i keu loka faku ia le aso le la ia o i foi la ne o te manatu ai to e upu lava foi a le tu ia tua foi ina ua i le iva i uelese ia sa malanga to ina le tu ia tua foi potamsese ia tapo inga ia sa ese foi neito ina le e sa no mai lava au langona foi lo tatino le unga se talong
ia ina ua sauni na talonga le mau le se ia o le afiafi whape nei ia o le la ua uma le whai ngā lotu ia fiwa tuloa le tui atua e whailana o le toi ina fo i ele umi ni tala a whafonga fo atunu ia na sina na ia o le tala la le sa umai tau ala vale ele ngalo ia tia Pau ala tala toi na la matu sauni talonga le mau le se to te sila fia fo i asiata Samoa o le se le fu fo ma le ulu kala Pau ala tala le tui atua tupo tam se se amato manu Samoa sa ue alu mai le ulu kala Pau ala le mo te mana o ye ia to au mai le ulu ta ako mai le ulu kala ko malona ia tu mai lo martoina a felo ai matou matoe a fiwa tuloi ia a ua i to tasi e uma le pona wo mafana fana e malola yoi ina ua uma na fai mai lan feau ia o au folo o foma sa o le ko inga ale mako au mai ale ulo kala ko mo ki le malo yoi ia ese le man nei o le feau ia o se tala tula na tu sa foi malo fa fisili il na vai tau foi ia i le tapo inga ese le mafana fana o le pai atu o fe au fa manuianga le atunu o lava i nei tamaiti na aiti wa ta o tu lava la to matutua io la to tau sanga e mo fa manui atu ia pe o le tulanga na tu sai malo fa fisili a asiata le fa ta o foi o tapo inga la atunu ia me se foi nei vai tau io i le fa sauni atu foi alo mo fa na o me se foi uso wala utungia mo la o tato tunu Matau tia, o mana to fisili le. Sei koe kau whangua mai le mitanga sa iai Samoa. Lai o le ae, ai pen o whai atu. Ua alu mai wholonga, matulanga, masuinga. Pea na iai sau no whai fionga Aiolupo. E le mawhainga elango, e irka ka kere fie kamakau, pulanga vale o luma o tua le whateita inga ia. Ele ai fo i se whaiwai, ato pea se tautai. Ato ni antu le liwolo na wa. Ai o le tu alalo ma le fangu lava ia le tanto botonu e peo na ungangi mana ia le toi wha mana tu le whionga ia Aumua. Oka se ngi kala. Oka se kala i ngā lu. Oi se ade fia moe ngā kai mi ai paule mele o iei o le mawhau tu lo uputu sao. O le uru kala ko lea. O le malo si anga o tala langa o le nganga ko mana tu o sa moe o le tala anga. Na o tato maua malo o le tau. Mele nga lenga ko mau malo o le kau. Nga kako le manga nga ofo e whaau au whai ngā ko ngai on kako kau. Kuri ese. Nga kako le manga nga o e whaau au whai ngā sia mangi pere kāngia o ai umantunu una tato unofo kolone. Nga kako kau. Lala foi la le al foi ona mua au ina le siva le ka o le siva kau. Na tau te whaia mai. Ai whaalongo ku yo mātou tino i maniti tino. Iyo a siva mai ngā kaimi ma whaere kau. Wakau mai mara au ka puai. Wakau mai koe mi Samoa. Sa ta sia le fatu. Sa sea ano anoa e Samoa nge mea o aila e tuo nei mea. Oi ta mo me. Sa sea angoa. Sa sea fisilingia o ai pai. O ai lai paua sa tau la ilava. E pe ngaka mai whaia o ngale vai. Maka alo fifilia. O le nganga na ai ni ai fo ole nei tau mawhai ngā mare porkalame. Ia tātou tau mawhai Samoa wha mole. Toi tātou koe whakas. O le si mea sia ta leo e toi whawhangua mai ngā tūlanga. Mane te le whawhasiri. O le si mea fo le sa ia mātou taimina. Ina ua a ngatuna ata fo i e TV o fo umako kilo fo le ngā solo le atunu e whakau lako tike oile. Ia pia pak. E pi e tangi no taloto. Ta vai o tu nei e ina ua mato mawatala ua whai mai ola ua tu ule screen foi le Ia pia pak. I was there. Ua mato tilo tu foi lea i le umi o le laina o nai toi ina o nai lo matutua ia wala molo langon o talo fai o ia ika o le lingei wha aunga ngasi ai nei toi na malo matua le level le po a nei la ese ia e tate e whaila o tala o lawe whau mana ia yo le vaenga o kaku wha asoa te rofo le wonofo toi mana tu le fionga i le pristine o tamatua la whea tu la utala lea ka alonga o koma Argentina le na whai
e lo mau mai nga tonu la te lo e mau mai ma se utama va fonga ma se utama te mine le mata mai pakulanga le so ka fa barus fu kau sanga lo koma mau mai ya fa kau ka lo ko inga ma ke ki ku ai salo po e mai e mare mava mau mai ai ma ke ngofo ngai sa ta wa jo man tonu fa kau si unga sala fa man to wo mai ya ma ko mai se oi na fa to mama ka maka grandstand tuli man ai fa sanga mai le screen ke le lo au le kiki ai mata tu ai to ta longa le na to manu malo ya Argentina vai au ya o au sa fai maka ko ofisi sa o le ya lo sa no Argentina Wales o au nei o au e aka ko ka alo wa maka fai kau malo a so na le ala fa tu la utana le nei o le me o le tapua o mai mama wa fa ka ngi ka mu ko ngai o makeki su e ka o le tikere o mai mata uma o makeki kuai foi le sa ware sami pa mai ai kai funga le mo moe nga makeki se poroka masang yela ko in to sa un yel to yo sa ya ka kongo sia ko le nganga foi nga mal fa mo vai vele ka pinga nga ka ko au tapi fio le au le ka pinga ngi le wo mas le ngo ku sa mo o sa vai o le ngo ngi me le fa pe o le o ngo fa pe o ka fa o pe o maka ya ave ya lom fa nga o sa mo mi se ko ke le foi fa nga wi fa fu ia la ko va ai il so ifuanga mal me o la sa mo mai uka le manga mai le moi lalo le fala kau le me ai lungole le ipusa ai sa me fa penga e momoli ele la ko ma fa sawa mai kua sawa le manga sawa le mukuka sawa lu mal fale o sawa ho o le bolka le mamao le nga o le loko sava mo linga ma sava linga ile sa ili malo le samo te ka ke le mo ngi me ai ole me ngai motivate ya samo e o fo le world cup le lao ye e sa winga ya el coco alon fa ngi le me nga o su e malo mai me nga ya kasi ka ko ngunga ka ko kapo inga me nga pinga sa ngo sa ke mila ese aka koko kalmol kemingi ile ngalo kuwa ile ngalo ya kako o se pinge fa le ngangal nga le e mowa ya kako artificially la mo ko le fai ngai malo fa tai o le ngangal na le tate tau to e tau mo fai to e fa ngua le ngo o faiva e te o tanto o lua fionga matai at the end of the day ele ngata o luo ave fu ale manu sa mo male tunu a o le o tanto apo I mamalu masuafa matai o upo ale tunu o faiva e kapo ia ka emnuia la to fa fo I mala la utala wai umata to me il to sa mo le vo to fa ilo me lista to ta longa mata utia ai nga o ko fa e mo ala le to sa mo len ke ngi nga kuku fa akasi lo sa mo ka ro fu mo ma Aiolupo nga ka kuku fa akasi lo ka ro fu e o ele sa mo fo ile nga la fie le fie sa mo e o ele sa mo ele fie fa sa mo nga ngangu e tu lo o puku kingo e o ele sa mo ai se a fie claim long right to fa sa mo nga ka ro fu tu fa ta o la mengu makua ke ile la lolangi ka fa ko ile longa ka ko aru faino ke la longa mo ma uma o fenga ruanga to fiele tu ai ona o le sa pati matulanga e ke o ka ko mang malo ai le lo ai lo sa ai ka ko fai pa ki ya ira so to le upu foile ile sili le kai na il kapua le me le ngo mai fa ka si uma le ko ngu le ka ko va il to kupu foi ma ko kupu foi ka ko mang sa mo ka lunga mai ngi ya ko ngu ka ko mai e mangia ole makanga le o iska ya fo ma me fo e ka ko malo fakta mane tele vang op tato yai awone ngalo pot lo support samo ave lo support le tanto au e lo to mo se tem manto por kalame ai wote ia wa mane si vang op tanto fa so le ngole no nga fa lupo le no mati ele o tanto tu fatasi e tapo ia kalo ka kofu au ke ka au fika fa ilonga au to te fa ilonga fo le fa pe mai langa ole au ne mo wata to tapo ai fo le se vanga ole mang malo nga ka ko kar fu ale anyways le si tanto wa talamana ia le wa au mai ole aso lo suma de tasi o kitopa
lea o le ato e ta alo ma toi va ai le tato au le toa Samoa i lana talonga le confirm ia ma le tato au ale kiwi now no fiso ta ia tu le to fa le bunga tele ai poni wai pe o ia le tato so upule wa ia nei tu langa le talonga me sur confirming o talonga ia le o confirm o le afia fini na le mo wa sia no tu e mo me sia no lungo le tato por kala ina ia fofonga le si vaenga pe tai lana fea ngai ma le lantou fonotanga ma le komite me se fa mautuino ni se vaenga fufuanga malanga le Samoa a me tu foi la o le wore ska fa yaonga o le o fa ma vai ia le sunga ia pule mau pule le makaianga o le sunga ia Met Parish le o fa ma vai now what are your thoughts o le so lua finangalo ai me se fo manga ia le o confirm tatu talong le rufu tasi a o sin ka ko fa ya onga mana ya me se fo le ni time la so fina ngalo ya tatu amata mai la fionga Aumua yo na tau runga le aftai mana ia le tulanga le o mautu mai le cha no fa ngoi ni se le o mautu le talonga le al to Samoa mo ni sila ya o le time o finals ia le World Cup al rugby o le October le matanga e ma no la ka ko to Samoa kiwi ayo mai man Samoa mali polala ai la ia man ke le ko ma le ya vai la tulang tonu ana mana ia le avanoa le tatou ia te masalo fo i o le sa u vai tunga fo i le News Mail Stadium tu singa stadium o lo mana o le so fo le Andrew Johns ma ia pe alo te ele o fa ma pe o te fa ma vai la o fa ma lu le avanoa o le tasi Matthew na wa o le sunga Andrew lesi le nai pe ye tau fo la ai te e se ka ku ma fo la o fionga telefon ia lo ka kalonga ngi le liki malo ma ngi o le i ka longa al to e fa ngi mal kiwi ia ke mi vol le wa vela al boka le kapi ia e lo mo wal kala la fa ka longa lo fa ma vai ir ko tso ngi ia ai ia ke le lo pe fa fenga fa ia piki la ko ia pe sa kula kai ka kala o nga ka lenga ka o ma nga a ver ka ko au ia ke mi velo bo kapinga ia ke uma fonga le ia le ko kuma wale gole nga le evel ia ke ia a kongo le bango le o sani pio ia ma wa o la ka pivo ke mi ele nga ka ia o ka nga ka foi le awamo sponsors me va penga attract mai ia ia kulanga o me uma wal memo ia ka ngi foi ia si uso le wa fa ma ver ko se nga ngi no ka maka fo ia i au me umala ia ele va per se calo ne quan vai ki aku le coach lu ngol le au ngai fa penga wa ka ki ma ke mi o le ye kai pela o Andrew Jones mala ko ngi kama o wa no ni ko la ka PF skaria fai o le ye ka ngi o le mai ka le se fio mai le ye ka ko poko foi ka ko ave o sui la langa commercial ke mi ngi it's all about sponsorship ya ka ke ko kala ngi kupe ko ngi kama e pingi me kama ko so mai kama ya la vai la ke mi mo au ia ma ka me ki o ye a wo ko me ko so lu pe lo pe ma ko me vai la ai o ka me ki e focus la kalo me fa penga ya lo so ya sani pio le tasile na vai nga ta mana tu o le na mo le au sole le lau fa wali manino mai ono mo nga ia pinga manga o World Cup now say any mind can change could change ai mesela ia o le tato o le se vai nga le ki fikuri maka ia o le availability mai o ka ko kama ia nga to sa mo ile ipolala pe o le aka ko vai fo is a new team completely ia walanga o le o sorka longa le le tu va tu pe o te le lo ai po la u fai finals le NRL e pe o ka fai kula fa makalanga ye la Jones ye le ye o ye masani pil aka ko o ka longa Oscar ye lik o ke le ko miki ko ngol toa me Oscar ye kama ye le ko miki fo la ye lo ke lo la Jones ngi masani pil me influence nga kangi nga fa ko ngia okay I'll be there tomorrow e va ver i esa nga fo yo la wale fa ye me Australia ma kalonga ma kua ko i me sponsors local ngo ko yo me fa per ki le yo le support ya mai mana ya le wa mai tono le sanga tai dungol program sunga tom wiki le ngo le e sia manto wa onga
le sikanga ka kaunga ngala vea fo ile manager ile coaching team ka ko kama Ruben Wiki eyo ole ta o te tulanga le a me se foi la tonu foi le oi foi ni si wa le foi ja fa ma foi la to sa fa foi na mai le tato le liki mai sa mo ya fu foi poi la to lo tonu you want pay ole ya ole fai ngofia ma le pole tata no ole filia na o la to lo to tonu le men nei ole tulanga foi na a woni tato wo to tonu a wa taita ya ka ko wo e fai ole au la ku ma wala ko sawa ya ta sawa alang kaule ala fun kaule maunga mai ni tulanga likila ko langa le popole kamana ko ia o kero la kola con kalake elo pisa tele la tulanga ne tupeng tulanga pena iwe a fa pe fole o ka ko i ko kongu fole ka kyo ya le ila o inga fa le kongo me o ta sa wala to ya mo ila to wa o tulanga o filia ye le lo tupu tono ta longa ta to le fun tula i mai ni so ta longa le o tulanga le mo ila to o lo ofia o e fai o le te la ta sa o le te lo tato e ala no e fai a wa lava tangata ai le o faia fole sa o ina ia a manuia ta mati male awole tunu pela o tulanga na le tau au titio fole i tau fafsilingia fola po la komiti mai la tamane i pe wa le faia do fa ma faia onga fa wale foi la to isa ye ya po le ala tulanga fole la ia ile ava no me tio tamai ai fa fetai ya lon fa na ele isa ko ma fo wa pe no foi tu ele o ya e mai e mene li kilanga ele ofisilingia kama ele po pole la to la tongi na to ana fa pepe la kapi ole su ya longo winga ele o le foi vai ngotama o lona le na le liki ele o Talanoa te le tam tala to no la vai la to nganga o le fia tau tua la tunu ele por fo la to la le vai ngola to ia la kalapua pe o tulanga la na fole o le tatalo atu ia la to ma so se ta longa lava fa mole fa mo tangata mal au le tunu o singa me le ka kile longi le pori le rugby le na tonu lo po feo fa ye wa sa mo ia le ngai le uso fo ya so ya lo vo fa ma vai le lo pe fa feo la o le pa pe ole talinga ya la waki nga wa ia fa feleti tu ilangi na wa sui tu langa ile tofinga ele ia wa pe o menga ia ma ka le se liki o fa samo wal sili manga kanga how come le sili ki Samoa le faile to wa me manga e o la sponsorship ma me va pena o me venga ki kilo ye ya fa pela la ye se awalo se me un malien avon agreements ma me o me le fai o fa fole o poi e paren que per me songo Aumua wa pole la va por la capi por le liki por volleyball por soccer por la va me fai fuso ai ka ko nga la ko le ne wo ye ko finga nge ma me ia fai mol ka longa male ka ngu wa e fa mo lo isi me ma chenta sa ka ka ia longa ia me i ka o ia ka ko o fa le kon kele nga le ka fa longa vo ye me ku pu mai isi ka longa ia le ka ke fa longa ia ma me o ka longa inga ia mo me o ia la ku la fo mo fa vai ma ka ia la me va penga ia ko nga me fango ke la oile sa fa ile vale ka mika ka o ku la ngalo ka le oile sa no nga Aiolupo foi le ile likero ye se liki samo ole mana foi le tu la foi la ka ko ki kilo la ka pi wa la o ke ya ka ko fiku yo mana ia o fulu limo o ka ke o kilo na nga iwa il mena to ye sa mo le ko le developing am tu na pena se me fa pela ka ko kilo ye pikilo ka me ki fu ngai le fa fu ma ko ka ko kilo ka me ki o lai o lo fe lo le sa mo au mai foi le ngai pe o me le liki ina ia develop ia la to ma wa se mau sali ngai le tato a wa ngai uma ya le tau sanga pese au tau amata ana tu langa le wa au mai to la fo le ile le ko me ki le pese mama kilo ya ka ko kilo vole la kapisi me fa tu sa na watu superstar ma tu watu tu langa fo i le tele ila tau fo le na ta alo sa volunteer lo la tu taimi onole ya ai que se player fo ile role many tu la fono
Yeah. Tasi le affecta ta ua walanga o le liki o lea e flexi le la tautu la fono. Yeah. Ia, pe o le ala foi la le mawhaiong kako vai a koe superstars ia, pe o tama i o luai, o le tama le o to o Brian to. E feature mai lunga i le kalonga foi le State of Origin. E mawhainga ka alo ia Australia, mawhainga, ia koe mawhai foi le to Samoa. Ia wale, a kake kilongi i kalongola le iungi. Ia, o le aka ke ngi sila me o mai pe ngi sila le ka fia ka ko. Lena tonu ale fatua. Filonga la o manga o place ngi alu i o ka alu farangi e sau o le nga. Ia. Alu mang samo. Sa mo le o le me e pe e a foi eri ka ia inga. E pension ia inga. Ia ele kwale fe ka wi a mo ka ko wa. Ia. O le mela ka ki kilo. Menga e se lo fi liki. Lena tonu ale fatua la uta. Le kula fongo le tipili e mfaianga e wel kelo ka miki prime to omla o chen down le ia Australia mo ka lo ai o mai ka lo to. Squari ile si ka squari ia lo mangi la ko mai. Why not la kapi. Lena tonu o le mela ai pengo fai ako. Se langa o laiki o lunga i. O kama iki kilo mai lo i o ka ko o Samoa o kongo fiki. We are the freaks. O ka ko e fefe ia fefe le ia kungu ngi me vinga lo ke musu ai e ka mi ia ka ko penga nga va kwa skalonga kasifa o plex ai ia kama ia nga loka ia la ia nga nga o kia la ai le ku mai la ngo mai ka lo manu ka lo kalitai ka lo e fiji i la ufiki o menga le fa ngi ka ki lo foi ia nga ka ko poka la mele mam la ma ia lo mfa na a me se foi ma ku ngi sila ma skali po fela ma i me lo fa e yungi ke kele ngi e ka mi ka ko ai ka ko foi la ngi la ka pila fa fonga maka mai ia sui foi ka ku awala me se fa pisa me awala ka ngofo ia ma ko ngofo ia faingi mea, melelei, alu vakasi, alu mea. E tāu tele, e pēnā tūranga lea, e tele ta tamatinero tāu nei mo stadia, tūranga pēnā, o lai misa, mo ia lo kala, a ka ko uia awana i mātua ma ne waris ka miki, e mari e fua, pe a le lei, masa o le lei, no ka sa, a kala ngoi mākua. Ia o ka mai kia maria ngofia. O le sia wala lea Aumua mantur sa no ngana vionga ya Talanoa. Tasi le vaenga wa tona tiro ele tanto yuni la ka pisa mo. Na yo o fa mai te ele fa peta ti fa tu ono o lua fionga o la ito tele tama tu wa yo le tatu wa. O te tauna fili se peno fu ile ila to ni selectors. Po ila to fu ile la to te o e tu fa pulu vanga le va o le au man ma ainga. Media ta fo ie la peniliations fo ile e vili mai le ma fa pe langa o le tele o tama fana o le o ya kungu fa fo fa te inga e to titi la vale ao e fa sa mo sa o ile ao e le ao e fa sa mo le me o lo vili mai kusa po o le manager o e tu lo fo e le fa pito manu ya tasi lo tal ai e vili mai se ke le fongi lo fe ka ngai ao se players e te tau ona fisanga i mata o se players e se lau e makua mo mia le au ko kongi re ko pepe fai fili mai le tale o tou tama tu ai fa pe mai ia o mau popor ka ko e ma fai ona tatu fe so ta ia tu le ai ngala ngai ka war sa nganga le a anti ai o ya le fionga Aumua e ka kau o ngalu se ave e momoli la tatu mau ma fa lalo le ai fa mole nge ike ia wa sanya el kamale ia pe le o tau sila mo tatu ia o le mea ia kamparing awale mfai vinga velo kalu kalango i makuala ma mea la misel kon kala fa ko i kupe wa kiminge o kupe por se lengi la volu mana kupe ia male wa ko ngu me fa penga pe wave fa penga ia mo wal paring awa ke fa yakula kala ka ko sa mo mea ka wo pe ko mo ko pe u li fa ma fo ma ko ke me se alu wolapi alu lo pe pa fa ila ia ngai la pila pe me i kupu mai il ko langa la vai i ka ngaka lo fa ia kon awale me mo ia le mo eu fo ia kai ma kongi nga kai ma ka kongi o me a pala ia kun ka sanga ku kulanga kongi o ele ai o mai le pano kalango mai ka kam kwa ile ila fie se la kapi il sait faire wow il sait faire ai le ku kusalo lo mal mele mo ke lo ma kongi nga ngo fa nga le ile mfelang ko mai ko fam kalang me ese man
Taua, mana ia tele mele o sa no ile fionga ya Toleafoa le prestine le o tamatua yo le tatou manu Samoa. Ai taua ia lenga o le aka ke kau mo faingi a wala mara tua. O kara le kusi. E ngaru lue me uma mo le leo ila tau e alo fai le tua o le winga o le tala. E ngaru lue me uma mo kau mo fainga e kau ke kau mo fai le au le nei langa o le au le mitamitanga o le tatou tunu. Le au o le manu Samoa. A o le mangai ai o le vaenga le Aumua pena tawhai atu. Se o le fesanga i mata. Ai taua foi. O ke lo foi o le amatuan te le se loto sa o le atunu. I kuranga kau se lengi. Pe a sila mai le atunu. O le waifo manu yata. O le waifo le fui ngiu le la palapa. E wala ngau kako mai kau mea. O le atunu nei. E faa lele isi. Ai ke le au mai kau. Lo e ka serve siri meris kaka. O la vevela wali i o ia ngai kama kuai nga o yo o a por peroli o a uma na fast ding o la veve ko e ka unga suafa ya tu lo wele nga vale fo ye o lo a malanto wala wina ya o la ye istanga tanga nga va ai mai ya o la ita imu antu ia au mo to vaenga amuri nga tele plan lima antele Aiolupo le tele o tama fa na urtatu se esa sa ale loko o le simakua o la fa wa ko wa se ka wa el me fa mai fa in mele ala la ku me sa wa lo mele u me sa ala ya fa il me sa nga vai le mo quasi le ku le o al que la ngo ka ko we me mele le ya mele nga ele finga sa o me nga le il ka ko vai ma ko ai fa il me sa ka ko mai ya ma ma o in me tu la vole wa ta wo sieta lo tu la vona le fa pe o ma fa ya tu so sia vno to no le ono le mai ta o tu o le va foi o lo aso fe ngai pe ta to ma tu langa nei ele na se tasi se talo o le mole le ona a o le talonga o le menu talonga se talin ta o mas me alo fai ona fa lau lo ai Samoa ia vai tu nutel ia e o ai pinga o lau lo Samoa i la to hoi ni pe tu langa na ele fa pe fo na le wala fa pe o la ka fai la uri la so ngi la ko ko ele ai mala tar sa o asia ta fa fo ele kai karia wala o ngi e fai mo fit o tu langa la to ia ele va pe o se al me ia fai le ma ia mautinoa ma ia le ma manino ia masa o fainga ai le solo muai ia wal mele ngi ele lo se me ia kam fai ro la to ni su tu foi na wala welo la ai le stu la vo fa pe su tu ia se ia le stu la o le mesa o ia ele mo fai ke challenging lo se me ia su ala va ele alfa yakwa uso tu ya me vonga ni alfa yakwa oso ya awangi e kat o kamalanga painga ko nga ale arturanga la touya ele artura fona fa pe o te fia le ai ele o se fia so fia fa onga pe le ai fa ir mesao ai me se lava alo mo fa no ama ole manuia le tele ni so o alo mo fa no ele fia so se talo ele ngala kapi ia wa pe fa ko la kala ia ele fa pe fa ia ko la fa fonga mai le ko mi pule a onga me ia ia wa ungo pa alo me u lingi si kan me ngo Samoa ia me le usu ka ya uma festival men ma ko mo wa so a ko fa e vele i la lungo la kapi mali mo mai ka mai le nga sa wo ya mo mai te vele mi al sanga sa mo al fort to tonu ale ken ka mai ya o for your officer to sa wo ile ile sa nga o for your si mai ka o fa pito ya lo maliu ya estamos sa fa ki vale o ka mai ka mi sa ma wa lo ke fa ko la nga sa wa nivel nga kofia fo ki ali ya ver sa mo ai fiki el que minga wo le ya ska nga ai wa ya avelo endi o ki mai il mene o le von fi manga e lo pu a kurio a o ki malo kangloi ya no solo vole me auli in mako le mo uma maya ka meki nga ka meki no name sa artiste notice la ko fes fa ngi tawa fa ma ko ka i mako malo fiki
ia mal ka maiki le whangali I mako kamanga o sio o ka maiki o Aumua o vai moso ka maiki no nei sa ia mako malo fiki o le aunga e kasi lua so mako campa I mo ai mako fiki ka alo weekend ele ako se vai so mako campa ai mai ka alo mafiki ka alo makonga se no mako kia ia nga ia ele ve ako fape o sa kala le alo ngala fam kala ili le ai se kaim ali la o fa le mission ne qua impossible o ngi ko ngamis yo la me nga fai o le fita nga wi nga kaim o nga ia mako pingi mu makonga al ke minga ngai fes fa ka miki konga nga le lei o kiki ma au konga lu kwa au ye maka ala la solo lu mako ai maka al mfiki lu weekend nga ya ka miki sola ka miki le linga skopa linka alo ngumala wa ya ping kwa le lo konga po femi nga ping ya le lava yo ol vol markalo ngo fiki ko so la nga wala me ya fet sur les moses sen coach o so ni sira la ko sis la muriofi mai ki ma nga va ko menga ko sanga wala nga le nga anyway ma ko fa no fiki vai ko ngo fiki ko ese le me lo ko va ko ma ko le au kele fiki ma lo fiki ping al ko le ai al vingol fam kala se va ile o so ka lo fet silu ke it pamai ya me ve kala it's how you motivating o ka maki mal me oye o nga ka usanga nga linga fa le world cup linga ma ko falan ka usanga mo munga se fulu mon ko po ka maki Samoa pikil mang Samoa a fa linga ma ko mai fa ngi ma ko fa li trials I mouse mal au fats ma ko tun ai ma ko mai ma ko pingi ngai ko ale la va ya inga ya nga pikelo o kelo ka maki mai Samoa o pe o menga ili wingal fam kalanga po me fainga fai ko fai ma me ma ia fo ia il fainga me ngal venga idalo ele mai tu alo wo ta u fo le develop sa fai ya o fesili la o le tu lango ye ne ta to develop isamo o vai sanga me wa tu langa le mai ta o ne sa to teles full limol vai te mina mo mo to te mini wole e whainka fo I whai aonga I ngau kilo anga I ngai kamane sa mo. I loko spe ale se. O le sili nale, o le are tūlanga o iei le develop o le lakapi. O la fo tūlanga o iei developing o awa aonga. Maisi awa aonga. Saula ia le au kalapu. O la se tūlanga o iei tamisanga na. Saula ia le NPC. Au whai tūmalo. O tūlanga o iei. Me umana. Wa e whai le tala asiata. Langa lena matua tuni Samoa. E mako whikau I le whaino lenga whai o le NPC. Au whai tūmalo. Ole koe mau le pela sa no ia tu le fo sa le ia sa ko kele ia ka mai kia sola so le fisili la ka mingi o la tu langa ole a ia ta tu fulima langa ole fo ye le manato nisi e ka kaunga piki mai manga mai ki sa mo mai ata to ai le fa pela o se fa tauanga mane pe va ai mo lalo o le va ai sa mo ele o le nga fatia la vale tu langa le ye le se fulim ta tia to fitu wala nga mtuali le la vale le saule o sau ne muli anga matulanga le kole ninga ma ya misi nga vai ki kilo le kala po na tonu awa fa development o mo ko I ka ko lo fa ko ska mo muli anga le fenga kalo nga luenga il ko fenga awa sola le fenga development ya ko me kim ol fiku su lima le nga la ia pa ma vaenga ma I ka miki fili mo mai o ka ma ngia ko me kia samo le na tonu ya me le fainga skamo o yo o murianga o fain ka yo nga lo faisius o nga ule ko is development o ila kilo e murianga o ka me kia ia ka pier up ma me e o vola fa foi nge ma me ai pe o menga sa ngo me foi o mol ka o ia fain o development la foi fa fo ma lu so ya wa le uso wa la moli nga wa foi ya kan ko moli mau I ma ko nga nga fai ese el ma ngia o lo aku I kua ia o nga ma ai ka maiki o te malo mai ia ka kele ko polo gaming o le ala o fa ma po e le tanto programa le FF le tele o le fesili ai nisi wala ngai moni sa no nga le fionga ya Aumua le vo e fa pop e ya si utala vo le ai la ka piki mai ngai ka fa fo a fenga ka ku fenga I tatu tama fata le la o kali fesili nga le la o matua man na yer sa no nga ora kati le o se nga vale
ai kau kere mo mia le o mai ona ita mai ti pe la tau me ia nga i lunga le level le ai le ia se developing o ila to pe ona ai le vai nga HPU le sa fai fo you tama tu langa yo ka fa longo lai mori mau le sia au lai kinga ngai ele sia ora kiki ngai ngoya sopo ia fa mai tua ya le pata sai ko kongo de development le talo mai foi au te patas au te fa longo la ya so ya o ai sei foi mai lai ko mai ya mai kala ngo mai le kuku o ko ringa yo ele fa yuta matu langa development ya le fo ya la falang lai falang ya te mile nei matu langa manuia mai la vai au Samoa so le la watari le fesili e ta ua lava le toe fata pena o nei vangai tau te tau mai sia fully ya ma lo fa ta pena no le ua te tira tu tatu tei ya mana tu fo yo le asi u tatu ba iyo e le o mana ya fo le ni sio vai nga fo ya mai sio ungo ta longa o le fa nga solo no o tu ni tei mi ona ma to wa fa ma vai la ya le mi se fo yo no o le te talaino tu nga tamu sanga fo ile o alonga va le alo va tournament i Samoa International va Federations World Distance Championship tu tono Samoa fa vitaile nga leo le tu ia wa ke le fo ise vaenga tau turisi tau ta mau ainga tu langa fo ile le mnuia tu tono le tatu tu o le wa mau wan tu le nei va ya solo fa nga solo ai tu langa ia na tele lava live to te sila mai tu langa fenkanga mauangi amatanga po ayo lunga po ayo tau la tele manu malo le nga o le fto amatale ta melo sanga le si vaenga fo ile nei vanga la fiafi ma tu to tau lunga mai ia o tatou semi-finals ia o le sokari kaminosanga sokari rungi e la tu nantu lunga wan sila mai moal malo le tunu semi-finals mo mua America masiamani le se tu nantu soka kiro kunga 2015 sorry iyo se ko fa sa o mai le se ko fa sa America ko iyo au te lo langa lo te o te lo ya o ya pangi le malo ile sila to wa semi-finals ma o fa ia ya Oscar so le ke fa kore kangi mai ka ile kangi mai rumor ki vi so ole ta longa le au te fa ia tu lo tala e pe ia fo i maliu se si pe o nga ia ma ka le ka longa number 1 sport le soka ia ma ka mai ka fia milionga ia me se foi ele ngata foi ai me se foi na ta longa le tu pauli o ta tu si fia foi alta fa su e ke le nga mai mau foi lo tang ni so tamta ai o foi lai mo meu ka po inga grandstand wai pa wi o ta longa wa ngawi la lo ia e mo fa ta alo i e ma meu o stadium so le lue tanga pero foi ia tu le au a lai ele ia tanga tamata foi le fia se tamana le ta ia after ia ke ma ka le pa pe mo sponsorship mo sponsorship pol ia va pela va yo ko ikala ave full million o ki ma le au e finka ia mo kan ka foi la o pe wole hanga ma va fa o bo kalonga tau tupu le me to vai tai kamale o no so fo i me foi le ala e lo lofia tu tanga ta pe ele o ka lo lofia ko e fusia pe o la ka va na tau va ia le na me le lo vai tai ni au mo mana ia ta po inga ta to tu ana foi vai tai foi le foi a foi lo mo ma foi ia Toleafoa foi a Peter Schuster ia so le manager ia o lo ka lo foi ya la mo foi o lo la le ke mi foi la ma ko fo i mai sa mo io le kala le fa ya se vai nge po ai mo nge kali le ko yo ai po ai mo e mo foi ya ai se le mama fa ya ma ko mama fa ma ko pe fa inga la fu le kapo inga la ko mo le pe kala su ali me sa o le o yo le kali yo kuli Really? Ya le na amang wio lo. Ya. Ka pa mo mo ka po Ko le da ngol Kan via vai pa ngai mai lo koroni pa po Ia. Ia mal me veo la non vale, kala fai kwal ve ngau vai mo. Ngau vai la me uri fia sa ga ki mo. Ka ve eso fai kala ko. La vale ko ka que eso. Pero la copinga lo soka. Al soka. Ya manatu. Ya o wa jaurunga tato poklame. Wala vale poklame. Pa wala utara muni muli e lua fiong.
la ia sa o le vaenga le au te ro pole foi le au le ta foi le tula ele langa ile te ro le to ese maltato programi wala nga nge ke wono i sa mo mani so tula nga to finga o le uni la kapi ia nga le ngi se fa ka ko programi o le wa mata le tato programi au mo te pole asiata a lula va ko le fo ai ko le ya ko la me ya ve fo ngi kai mi ya ko programi siata pe foi au mo e mo ke le koi el famalo foi la wa Ila sosi malako uma isen makango fio le makamaka fo I kalanga me uma ia ko al faiva ia mauia ko kapenganga me uma se pe veng fa yaku na va ko uma ka po inga Samoa mo ka ko ia manguia ma ia amaka lei nga solo lei fa I lei me uma au vengi yo se si ma se ako se para wa ya lo mai ava ngai para ngi kai ala o so hol mise na kama sa I pole io ngai para fai fale le ko wa mi o se ko la ngai o ma au ko wo alo ya o ngi yo alo ya ko la ya lo ai ala ya lo kama yu ko ya ko ngai para so le ya ore taburukan na program le mangala fiafi fa mangala se manga wale tau tamalila foi fonga matele ole matua alofa ole matua oti ai mo kere ofe okay ole tu ala no antu ale lei ya faima ma ayo fa mo ale lei ko fa foi mai al matou ba se toru matou wa tu ala ai tau pule ole langa leo le tua ya te atu to soifua ele vas fo la fa mo ti start of so inga mai le vaenga le tatu to Samoa ya masi o koi ato no mo o tonga atoa mo tatu so inga straight from Samoa le vas fo all of us foi ole mo wel tatu fa tel nonga man le sunga fa ya onga ale tanto au volleyball to tono le tatu to no le amalanga mai au wa le tape nanga mole ta longa le South Pacific Games ya mo uma foi le vai aso ya masi sa ili tatu so inga ile tanto pulenga le manu Samoa le vas fo ya ai mo le fiafi ya o to ono le nei a siata me se fora fionga ya Aumua me fionga ya Toleafoa ma to fa to fantu maru ya jele tau manga le vanga le fiafi soifua